Karbi Anglong Autonomous Council pen Karbi ke do adim tharli thek chot ke chok chi VGR along leta tharli thek nangji thang ni phaikre phawani ASDC Youth Front la pen KSA atum VGR along tharli nangji puaka che song ke deng pona hut nang kachiro ya pora hut West Karbi Anglong khiruni chareli along inut bahini pang thek keng sang aso atum kateng kheng dun pen Karbi ari soi jang atum aphan areng ahu kapaso lapen gari motor kapaheng no pike US UK as song penta ning duklo lapen bangso putha Karbi Anglong Autonomous Council atum therak thekte therak nangpu piniarni lapusona tomo nangke jablong lake KAC kachari atum si adai do lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum pen Karbi ke do adem along si tharle thek chot VGR along le along ke piniarni anta tharle dam thek kupia pot lasi prabjin pen khirunia ha war along ke do VGR along le along aron re pen ke do atuma phan prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council pen tharle serak nang jila pen thang ni phai krep howarni Karbi ari soi jang atuma phan areng ahu kapaso dun pang thek the akeng sang aso atuma phan kiri katarlip padosi aron ateng penakang sai padupon wek nang ji pusi US UK asongjapo bibison teron pen pangdak pon News Desk Report Berta Live aprang si media kote mana kiro pipar piglo ngili tum nanga chuk khapona tengpen pini na dagan bang si na tum biuta nang pangrum dun pot ning thelo kebang jilangan ni same nang tu akachera kache do nang tum hirjumi long bom ko sini tum da to war cholang dinglo thang 15 ani kheronia lo kebe ke chi asotum karbiari sorban kateng kheng para thang ni tum song in sota pin rem pon lo kheroni lo ke do VGR long le lo aron re ben ke do hal bang so kebe ke chi asotum prabjin ben Karbi Anglong Autonomous Council hin pen bangke ke tharle mate eviction asai deng pona po la pen apar same kheroni incident lo ada ki do weg adum phan neving nang si soda ka kang sai district his mission in pen sai deng pona po la pen apar tame non la bangso kachari bo BJP sarkar to malang litung ka kita puger jati mati bheti same ahok hak bangke la bangso jati mati bheti bola ma lage pachu pai tik ate gram ta por dai litung thek bolon je Karbi akhe ki do dim no si Karbi Anglong Autonomous Council authority ma ke eviction mate ke tharle sai deng pon deng pon rong so litung thek bolon same halak kitu kheroni long kedo VGR long le long la anani ben aron re ben kedo la bangso e kibe kiti aso deman bang la bangso ma ke tharle hai de mat eviction sai ke deng thek pon de ma ke la ben chini pon jol lo je la bangso BJP sarkar to ma ke la to ma ke jati mati bheti bola ma ye ma ke pachu pai tik rat ma ke chongthui la pe to ma ke indigenous mate khaibari ma to ma ke la to ma ke kanghon ka jin so be la pe krai kom be khaiba ke ta pe ma si to ma ke chini ja lo mate klang ham lo